Kelgen mehmanlar. Bu ulagı jengil eken mına. Tın jaman, köyde kısıktan alыс, тазача ойлоп кетиңиздер, сиздерден сураныш бизге. Рахмат. Biz toylarını attan suranabız. Tartipli saklap beringizler. Yengişke Aktor'dan Tinka düşürdü. Tinka gel maçlara. Sen çakırırdın. Yiğitler tartipli saklap beringizler. Gel senin tüpüne tırmak. He, çıran yerdekiler. He, yerden çık. Yiğitler tartipli saklap beringizler. Al tartlarlar mikrofon. Bir. Dolu Özgün. Ermek Suzak. Kermeke. Ortarakçım komentarı verdiniz siz turan sizden. Siz tanıyız biz kaydan tanıyız. Akbatamızlardı beringizler. Hurmatlı ulucuk palvanlarda. Bul erengiş, odarış, ilgerki sayıştın kalgan çarpındısı. Oşanlıktan ağır eldin jigitlerine namus talaşkana çıkan mırzalarga akbatamızlardı beringizler kırgıdelim. Suzak'tan Bazaroy Palvan'ın balası Erbek birinci betteşke. Karşılaşı Kırgızistan'ın bir jense jolku çempiyonu Özgün'dün Dümü Palvan ötütken bizim Ermek dağı jön emes, Dümü dağı jön emes. Öte kızıktı betteştik oluruz. Baycan çıktı o Taygara. Taygara'nın Baycanı Aktavolski'nin Ermek'i koşma ayıldın jigitleri. Dümü çok okşay. Tanış çok soğuşkan olmaydı. Ekoten birbirini жақсы tanıyt. Kaysıl jaktары aldı, kaysıl jaktары alsız. Eko bir zalda, bir maydanda at çağıp жүрген жигиттер. Rıskul Palvan zarılaga çakırıldı. Rıskul Palvan. Birinci juptuka Kayradan ile Suzak'tın namusun talaşkan palvanlar. Biri Ermek, biri Baycan. Kermeke. Gelseniz mi? Ermek özünün atından arka akıldın polkovni gibi. Ekoten Kudayla tarafta hazır şermen dağına görme, şermen dağına görme. Ilgerki salttu engiş boyunca. Odar şemes bilek salı engişmeye gençlikler. At üstünden odar olmayınca sevmez. Hareket kılgılar, süleşmegüler. Bilektin güçün görsetkiler. Bismillah. Alınızlar. İyi. Aparattan alırsa alsanlar жақсы olmakta ne güzel. Şu degендele çapçı kaldı mı Baycan? Birinci hareket жақсы. Ermekti sen seslentip koyuyordu eken bu hareketime Baycan Palvan. Uruşpay, söz talaşpay, un çıkpay, engişemiz, jigitler. Ermek Baycan, süleşpay engişler. Ortada atları jardan berет, atları çeçet. Toz engişler jigitler. Birinci engişlerdeki. Çoğun engiş. Bilekten karmayan kişiler, bilekten etin turup salgan eken ilgerki palvan ata-babalarımız karmagan jerinden. Çekeye çık. Giyingiler dayın durargiler. Saat 2 olup ketdi. Tartıp kaldı, hareket kılıp kaldı. Ermek karma. Kızıklı oyuncu güzel jigitler. Kara kılkıldıp karatanda kırmızı elin karap turat silerin oyunlardı. Kıyırmandık kılaylı, bakırıp buktan çağaylı. Taza yengil alınlaçı.
Demek судьялар сұраныш мүмкін болса sunuşlar ortadan vakit koymaysınlar mı? Olmasa tekeren öyle turur etken. Kanca bir 5 minut koysak olur. Neyini lan? Tamam arka stolpada itirat. Tuttu dile. Eğirmek hareket kılıyordu. Yine beytim. Demek kim Murmaya gel. Arapaya gel. Gelsin. Bu cekeye çıkan batırlar eseptelet. Jigitler. At üstünde önörün görsetүү, attın üstünde mıhtılığın, şamdagайлыгын, attın jakşı ekенин başkarıp tarbiyalaганды da көрсөтө билсеңер болот. Бул ат оюндары Кыргыз элинин кан жанына сиңип кеткен, кылымдардан келаткан оюн. Bundan 100 жыл мурун ушундай аш аракеттерде Вактыгар бүттү балбандар, мындан кийин ушундай сүйлөшүп алып, көрүшүп алабыз дегендер уят болуп түшпөгүлөр ортого. Болду, өкөгө тең жок, чыккыла балдар. Жигиттер, тартипти сактайсыз, чыккыла болду, улуулар дугалы. Бүттү балдар, чыккыла. Экинчиси чыккыла. Халыстардын чечимине башыбыз азыр эле Алмаз ажы айтып өттү. Канадага полядан чыгарыңыз балбандарды. Жетелеп чыгарбаңыз, болду, бүттү. Амир Саптын бийдин сөзүнө баш ийдин, бул береке канатабасын деди. Ошондуктан балбандар ыраазы болгула. Халыстардын аксагалдардын чечимине ыраазы болгула. Кийинки тойдо Кудай кааласа мыкты оюн көрсөтөсүңөр. Жигит бергенди ал, алар атап берип атат. Атаңыздарды бериңиздер, Калмак Кырчындан келген балбанга. Экинчи балбандарына чыгып келди. Кадымдын балбаны үчүңүз айлантырып аталасыңбы? Ким экинчи бакта? Куча, Каракөлбү? Кайратко? Тургенен канча чыгып кетти? Тайын, ачыдан. Канчанчы болуп кетти, талантыга. Тура экен ошондо. Экинчи анан үчүнчүлөр чыгыптыр. Тура эле ошо батыраак чыгыңыздар. Азыр эңиш бүтөт, бүткөндөн кийин улакты ачыдан талант деген ажыга. Ал эмне Кудай эмне иши? Ажы. Талант ажыга. Ошого ашырабыз. Ачыдан, талант ажы даярданып турсаңыз. Ортада гладиаторлар эле калсын. Экинчи жуптук башталды. Азаматтар. Калмак Кырчын Каракөл. Тарт азаматы, азамат. Кудай кетти. Шуна. Кыргызстан Калмак Кырчын, Ташкент Каракөл. Каракөл менен Калмак Кырчындын жигиттери кылчайын аштат. Азамат жигиттер. Ашык чаңар чыккыла. Каракчан Очун. Каракчан аксакал. Сиз чыгып койсоңуз а. Кызыгып кеттиңиз окшойт сиздар эңиш көчөндө. Чыгып койсоңуз аксакал. Тартипти сактайлы. Молодец. Эреже тартип менен оюн көрсөтөлү. Бул жерде чоң деңгээлде ойнотуп атат. Жигиттер ошого баш эле. Ортодо кызыл беттеш жүрүүдө. Ачы жана Каракөлдүн балбандары өз ара кыл чайнашып күчүн сынашып. Элдин үстүндө ким мыкты отурат, кимдин билеги күчтүү, ким ат үстүндө шамдагай деген соочуда. Жок, күчтөр тең экен. Аракет кылабыз, бурага чыгалгыла. Ортого чыгалгыла жигиттер. Карачанова чырың секеге. Тартипке баш ий бериңиздер жигиттер. Молодец, жакшы оюн көрсөттүсүңөр жигиттер. Одарышмай, аттан түшүрмөйүнчө сөйлөскен жигиттер, ошону эсте туткула. Калмак Кырчын жана Каракөл. Экөө тең улуу тоонун уландары экен. Комуз ичкен, элдин кошуна каптап калды. Эсепке. Bundan murunku jenggenlerge bir torpok. Kim aldı? Kama Kırçın'ın palvanı torpokta alıp gitti. Молодец. Haydar palvan.
Молодец. Bileğin güç. Aylarının en güçlü torpağını. Hazırkı en güçke $100 yengenine. Ondan keyin bunu Ardager palvanlar en güçlü. Legendarlı Mırzabek palvan menen Seytege Acan güçlü. Sorunu bir tay. Hazır kengiş atkanlar kim patlaken? Hazır kengiş atkanlar. Kadu menen Şanget menen Kadu. Şanget Kadu Çıngızlı Dükası 11. klas. $500 kengiş atan. Karma Azamat. İyi karma. Yok üçüncü $100 kengiş. Maşallah yaşadı. Oo, yine iyi oldu. Gelseniz benim. Oldu lan. Maşallah geldiniz. Ya ben çökeyim ben. Arap baş Fransa'da da çok kadar. 70 kilo çekti onlar. Aparat düzgün uçurap kalmadı. Düşmez diyorum artık. Buzun kalsa Princeton oyunu almayın. Düşmez diyorum. Koydu tokturdun. Çok siz ne açık öğretmeniz. Kadu Çangettin oyunu kuzucurudu. Düşmez diyorum ben. Tartı korkuyorum ya. Tart mükemmel tartı var. Tart. Attım oyunda çığ kaldı tartı var. Suudiye karap koyuyor. Çıpağla çağıran kötüdür. Ya çıpağla çözdü be. Şanget. Daldıratma. Ne oldu tamam dege? Verece oyunca Cengiz Pazar Şangettin'e. Uca davuştu. $500. Düş oğlum sen. 11. klasa gelsin kadronun gitti. Gelecek gün aldı da yine. Bunu aparatı döne almasın. Adam kadar nerede? Düşün kadar. Gel elini çıkın. Ağırkı Cengiz'li Cengiz $100 da algan. Şanget'ten Suymur Palvan. Çıkın. Hazır Nova Özgön'den gelgen bizim ayıldan STK'lı eski palvanımız Nova veteranlardan da karab bir sınav görelim de otağız. Bunlardan sorunu tay. Talan palvan жақшыла parmaştır. Ortalığa çıksın çıkmayı buna. Buna kızık betleş. Büyür kızıtkan taymaş. 2 altın karmaşı, 2 dördün karmaşı. Özgön Cana Tuzak balvanları. Bazar Qorgan Nurusbek balvan. Bekvaydan kammesinde uağında eniştirgen. Cergetaldan Jerkistan'a Uruslan öz-özüne ağzına. Eko qarmaş atazı. Çal elmiş. Seytege Acmi'nin Mırzabek Palvan'ın sorunu tay. Koldop sırap duralı cigitler. Utkum gözleri desteş orada Zeki Palvan. Bunday meydanlarda dalay cengişleri dalgan bu palvanlar. Hazırda Cönemese kendin görseti olacak. Men Seytege'ni tanıylaşım. Seytege karmam. Karşılaştım Mırzabek oturuyor ya. Kaçırınız Mırzabek. Hazır bu yerde aksakallar aytı otat. Eki öten özümüzden tuğan. Biri Kılıçtamga, biri Gerkitamga deyip aytı ötteyt. Negizi Kırgız Kırkuruğ'a bölünbeyt, Kırkuruğ'dan kuralat. Bağsızlardan eki atası bir eki palvan engişke çıkartat. Havalardan engişini görelim. Mırzabek balon men Seytek balon masalesini çetişi oladı. Ekoten YouTube'da işi bu. Dostluk cengi mi? İyi dostluk cengi. Manayları жақşı geldi. Seytege Acı Kırgız'dan legendarlı palvanı Mırzabek'te sıyladım verdim de otat. Şunday oluş gerek. Buna palvan degen, palvanın duhu, palvanın gücü, ayköldüğü şul yerde jatat. İyi budaylar. Palvanı kapatalım salalım. Selamünaleyküm tuğanlar. Şu oğlum cepten gelir, zayıf olsun. Rahat olsun, farklı göz cevap olsun. Değişini versin, kalan ömrünü sevgi versin. Nereyiz, bana günü ben soluk tuğanlar. Ömrüm uzun olsun, oynap kılıklarla oynap duruyoruz. Allah'a emanet.
Assalamualaikum, hurmatli alыс жақындан келген туғандар. Мына ушул бүгүнкү маараке жакшы улак болуп атат, мына еңиштер болуп атат. Алла ошо балдарды колдосун. Деген максаттарына Алла жеткирсин. Ниеттери ошо жакшы нерселерге ийгиликтүү болуп жүрөбүз. Алла насип этсин. Amin. Bugün жақсы дуа беріп кетіңіздер. Севақтың баласының тағдырын дуа ғана өзгертеді. Жақсы дуаларды беріп кетіңіздер. Балуандар, Ақсақалдар. Еңеш жиынтықталды. Дораны бұзбай тұрыңыздар. Жария бар, дораны бұзбай тұрғыла. Жашты командасы дораға келгілі. Жашты командасының ойыншылары дораға келгілі. Delдің gözünçe. Şularga bir patalı berip koyalı. Arapbay, Ayşurum'un bularga bere turgan emesi at mingizet, oşan bir hatar turtur, Arapbay özü silep koyup. Assalamu alaikum, hurmatly konoklar. Uşu Jalavattan Kalınbek Marat деген ekebиz Жакшы деген команданын түптөп көп жылдан бери Бишкекке ысыскөлүгө аржак апарып, мына быйыл Высший лигага команданы алып чыкты. Şu атақты болгон Ынтымак, Достук деген командалар менен тең таймашып, şu Жалават областын намысын коргоп жүргөн балдарга бир ыраазычылык айтып, şu ат белек кылып коелу деди эле командага. Аз болсо да көп кылып кабыл алып койсуңар. Бул жол келгенге болсо ham жарап калсын үшін. Команда. Капитан ким капитан? Капитан командасы. Мукаш. Tokulovat, çana kalpaklar kana. Kalpakta alıp gelin kalpakta. Sorunlar uluk bolsun, Жашты командасы. Eldi el götüröt degende uşul bolot. Sizlerge motivasiya berdi, duh berdi. Молодец. Oyun görсөz көздөр эмне машинада. Гейиттер de var турабы. Жигиттер de var eкен sizlerge, Жашты командасы. Ошо жанагы аталган жерде жазылган фамилиялар бар, аттылар бар, муктаж болгон ушул акчага. Кичинеден болсо ham эч жок дегенде мына кыш келет. 2 тонна көмүр алып болсо ham жылуучу силеп жакшы ой менен ушу берип атабыз. Кол кир берет деген ойдобуз. Рахмат. Алла разы болсун. Рахмат. Кәрімбай. Assalamu alaikum, hurmatly бүгүн мааракенин катнашчылары кабыл болсун. Жашты командасын сыйлап. Жакшы көңүл ачып кеттиңиздер. Капитан командасынын ат мингизип акчалай сорун берди дагы. Улак кирчестен ушу кылган соопторун Калпактарды кийгизди. Азыр эми биздин күндөрү бөлгөн экен. Ушуларды ушул жерге берип койсоң. Эр катты жеп саңыз алды мен канат. Онун кармап турган микрофон. Кәрим деген экен. Бер. Жашты командасынын жетекчиси Кәрим дагы келип койсо. Мен жандым. Иштей турган микрофон жок. Микрофонун берчи, айттан иштебесе. Берирээк жыл болсоңуз тартпайды. Ошо Кәрим. Оны эмне кылды? Жалават шаар кеңешинин төрагасы Орозбаев, Нүкбек Орозбаевичке. Assalamu alaikum, hurmatly balvanlar. Бүгүн биздин кесиптешибиз, досубуз ушул Айша атабызга чоң атасына арнап жакшы маареке өткөрүп жатат. Ушул маареке кут болсун, аман эсен жакшы өтсүн. Ошо биздин кесиптештерибиздин алдынан дагы атайын бир сорунубуз бар эле. Бир тайды ушул сорунга кое берели аракка ыйгарып атабыз. Ошондой эле биздин экс коллегабыз баарыңыздар билген Камчыбек Кыдыршаевичтин уулу Таймураз дагы атайын бир кайык артылат ушул сорунга. Ошондагы жакшы балуандар келип көңүлдүү алып кеттилер. Балуандар жеңсин, эч кандай кырсыксыз аман эсен маареке жакшы өтсүн. Ушул жердеги кабыл болгон Жандырек. Ушул жердеги
Qanday жақсы қалу тілектер, дуалар айтып атат. Ушул бүт бар Айша атабыздын арбайына қабыл болсын. Амин. Рахмат ұлан сағала. Ne lan? Ben abi. O жерде сен алқарақшы болмашы. Микрофон çakır berip oynaşan annem oldu. Kulak barıp atkanlara çakır berip oynaşan. Kılcıqtan Kerim. Yaşlı komandası yetekçisi. Kılcıqtan Kerim. Yaşlı yetekçisi. Kaptan İskoçko. Argen, düş. Bolda cinsiz alamlar diyen bir. Olaş taşa gelgizin. Oşa kalpaklar bir isbolaç. Bürön öyle kaptanға. Kaptanға. Bürön verçi bolat. Mikrofon taşlayıp da jakmıra gana bu ortonu açıp koyuzlarçı. Emin o şu maşinanı suranmış. Çepken cevap. Özünüzler belingizler söylep jana ildira turgunlar. Ардайым şu жабалатын намысын қорғап, şu Мичиган чемпионы болдылар. Туғандар. No janagы Сулейманның деп отырған. Жадам мұқтаждар. Искендер. Bolchapko. Kim var? İskender cevap verdi. Hazveka. Hazveka. Birinci gibi. Şunlarga jalpı kotarmayın. Elene qara kim var ya? Aqsaqal açık gelmesin. Özleyin. Şu Kırgızstan'ın Aziyanın çempionu oldunlar ülkelerim. Bundan keyin daha yaş ballardı arkanlardan östürgülü. Men kıyımda öyle. Şu ölü ösüp bundan keyin büt. Şu dünyanın çempionu oldular. Kırgızdın kökbörüsün şu dünyaya tanıttılar. Ulutluk oyunduk mentip buna. Bundan 4 yıl burun özüm verdim ele. Aravukam beni joldap buna bugün çoğun tamaşa oturar. Şunday ülkeler çıksın. Siler de arkanlardan şunday yaş buğundar döstürürler. Amin. Allah'a emanet. Bizim deputatların adından 5000 so'm berip qo'ying. Ha, krasavchik. O deputatların atından da Жауат шаар кеңесінің депутаттарының атынан да акчалай сыйлықтар бар екен жас командасы. Yaşlık komandasına. Жаштык бүгүн жыргайсыңар го бир болсо. Жаштык таңды эле турат окшойт. Кайерге барат экен эле. Жаштык командасы ар дайым жеңиш үстүндө жүргүлө. Мынакей жаштыкты сыйлап атта тондо узатып аткан Арапбайга дагы чоң рахмат. Ушундай спортчу колдогондор көп болсун. Биздин ушундай спортсмендер көп чыксын. Жаштык командасын алкыш колдоп коелу, кол чаап коелу. Мына суу келем жок. Булар бүткүл дүйнөнүн чемпиону болуп келди. Ыстык көлдөшкөн